Siphinde sibingelele futhi kubabukeli be-Transformation Live. Siyacela ukuthi uqhubeke before ubuka ivideo ulike, ucomment, ushare. Uphinde futhi singaskip ama-ads. I-ad mingena siyacela ukuthi uyilinde idlale iziqede. Bengade ngikhuluma ngosizi lokulala emqashweni wentombi uma uyindoda noma uma uyinsizwa noma mawumfana. Ngathi mangade ngibhala lelo daba kwase kuba khona lolo daba lwenzeka ngo-2020 kwase kuba khona enye intokazi yasemahlabathini eyasithumelela nayo udaba lwayo naye bisongoye ngo-2020. Yona ke yayisiyenza unyaka wokugcina ithi le ntombazane eyakwandwandwe emahlabathini leyo Lundi. Yayinomngani ke ithi ke yona lukhona udaba lwayo, ungaya lapha ku Facebook, isihloko salo sithi usizi lwentokazi yasongoye eyamithiswa isoka lika mngani wayo emva kokuthi umngani esehlanyiswa umfana waseRes. Mawulalela indaba zethu nama experiences abantu kufanele ngabe impilo usuyibuka ngamehlo, ngoba umuntu akufanele ujwayele ukubuka izinto ngendlela ezayibuka ngayo kudala noma ngendlela wena obuyibuka ngayo kudala ulokhu uyibuka ngendlela eyodwa izinto. Akufanele. Uma wakhula wazi ukuthi emandeni kunamatshitshi ebandeni, ngenza isibonelo. Uma wakhula wazi ukuthi uzwa ngabantu utshela ukuthi hey, emandeni ingane zakhona nje zize no 24 25 ayiqomi, bese nawo lokhu imandeni uyibuke ngalelo so nje ngesikhathini samanje. That is wrong. Muzokhula nami ufuna itshitshi yana emandeni, mawufuna umuthi yani kwaMhlaba yalingana, hey kwaMhlaba yalingana kunomuthi, bese ulokhu uyibuka nje ngalolo sinto. Uyothi uyafika kwaMhlaba yalingana uthola inyanga yombombayi kushaya ngombombayi thatha imali yakho yonke ngenxa ukuthi wena izinto lokhu uyibuka nje ngendlela yodwa. Funda indlela entsha ukubuka izinto. Ungathi wena njoba wakhula kuthi intombi yathwalwa, hayi mina intombi maki yangihunga. Ukuhunga ke ukwenza njani? Ukuhunga ilokwenza, angifuni ukusebenzisa leli gama lesilungu abayelisebenzisa. Ukuhunga, intombi mayihunga isuke ikhombisa ngathi iyakuthanda ingakasho ukuthi iyakuthanda. Kusho ukuthi isuke izenzo zayo zikhomba ukuthi iyakuthanda kodwa ngaphandle kokuthi kuphimisele lokho. So yayithwalwa ke intombi enjalo. Nihambe nitho bese uthi wena hayi mina ngikhulele emakhaya, mina intombi mayiyahunga iyathwala bese uyithwala ngenxa ukuthi izinto sayibuka ngendlela endala. Funda indlela entsha ukubuka izinto. Ithi ke lentokazi lolu daba silithola njengoba bengeke ngasho ukuthi silithola emva ukuthi kade sibhale ngale nsizwa le eyayifunda ongoye eyenzelwe birthday party intokazi nje eyayijola nayo. So ke nalolu daba ke silithola emva kwalolo daba sithunyelelwa intokazi yasemahlabathini yasemakhaya nje. Ithi le ntokazi ithe ifika shuthi yona yayisiyenza unyaka wokugcina. So ke uyazi ukuthi ngoba enye into eyiveza ukuthi mawufika enyuvesi usuke emakhaya uyashintsha. Yona yasuka ekhaya ngaligqoka ibhlue yafika ligqoka utshwala engaphuza yafika yaphuza enyuvesi ngonyaka nje uqale yafika ngawo. So ke ithe mayifika lapha ongoye yathola umngani wakwaNxumalo, yona ingiyakwandwandwe, so bangozwide bonke bagcina ke kusisi nosisi bajwayelana kanjalo. Lo mngani from 2018 bezwana bejwayelene until 2020. Ngo 2020
le ntombazane umngani leya kwaNxumalo ingeyasempangeni inesoka yona layo la khona empangeni ngakubo eBuchanan. So ke mayihlala ke zonke le shuthi mayihlala nje ngoba ngo2018 babehlala endlini eyodwa. 2019 ithi le ntombazane yakwaceza babehlala erese eyodwa izindlu zehlukene nango2020 kodwa nje ukuzwana kwabo lo kuzwe bezwene. Uthi ke lo sisi ngo2019 lo mngani wakhe wasempangeni wathola umfana wajola nomnye umfana nje res ababehlala naye ngaseres wasesikhawini umfana omncane nje. So mabejola njalo le ntombazane yasempangeni umngani wakhe uthi lo sisi yayisihlala isiyo la endlini yalomfana njalo nje isikhathi esiningi yayisipenda nalomfana. Kanti isoka layo linayo inamba yalosisi lo akaceza lo akandwana okuyena osithumelela udaba. Inamba leli soka layithola ngokuthi ngo2018 lalivele linawo nje inamba yakhe ngoba uthi eqala ukulibona isoka likamngani wakhe lalifike ngemoto lali supportive kakhulu lalifike ngemoto yalo ongoye lumlethela igrosa ngo2018 uqala. So lathi malimfonela esendlini behlezi nje endlini bengamantombazane boba u2 behlala ndawonye. La phone isoka likamngani lo wasempangeni waphuma umngani wayesokeni kanti isoka lilethe igrosa. So umngani mayesesesokeni lapha ezantsi emotweni ebese ethatha ifoni yesoka efonela le ntombazane manje ukuthi ayizombambisa lesendlini ukuthi ayizombambisa uplastic lapha ezantsi ngoba igrosa yayithe ukuba ningana. Uthi lo sisi ke la ithola kanjalo usisi lo wathatha ifoni yesoka ngoba yena ngena airtime wathatha ifoni yesoka wafonela uRumza wakhe wehla wayombambisa uplastic walibona kanjalo isoka la le ntombazane yasempangeni bazana kanjalo kanti isoka lizoyisave inamba. So ke njalo lisoka ngo2019 bekuthi malifona lingamtholi lo sisi lo intombi yalo bese lifonela lo sisi wakaceza njalo nje. So ke uyazi ukuthi uthi lo sisi wafunda enye into wafunda ngisho uqamba manga ngoba ngo2019 bese bengasahlala endlini eyodwa nosisi lo wakwaNxumalo empangeni kodwa isikhathi esiningi bebendawonye it's either basendlini kalo noma basendlini kalo kodwa ukuhlala nje bebengahlala endlini eyodwa. So lo sisi uthi njalo ke leli soka lo sisi lentokazi umngane wakwaNxumalo empangeni mayesendlini yalomfana ejola naye lomfana waseres yayishiya ifoni kuyena lo noma ishiya endlini. So yayingahambi nefoni lentombazana ngoba yayingafuna ukuphazamiseka. Yayingahambi nefoni mayiya kulomfana oseres iyolala kulomfana lo noma iyohlala kuyena yayingahambi nefoni. So ke uthi lo sisi la leke lifoni isoka la lentombazana lithi yazi ngifuna ukukhuluma noSibanibani akekho neduze kwakho. Ithi lentombazane bese ngisaba mina ukuthi akekho ngoba njalo uyazi nje ngangivele ngithi usestadini njalo malifoni la usestadini ifoni uyishile ngoba amafoni abawaphathi mabe ya kwi group study. Njalo nje malifoni isoka leli lasempangeni lingamtholi kwesinye isikhathi lentombazane le umngane le yakwaNxumalo empangeni yayikihambe iye kulomfana waseres ingashongo kuleya yasemahlabathini. So malifoni isoka uthola ukuthi naye lo akazi ukuthi umngane wakhe uyephi evele ethi house studying ayi kwi group study ushilo kwi group study ifoni uyishile kwi group study. Ngelinye ilanga ngo2020 kusanda kuvulwa nje seku 2020 lafika leli soka laseBuchanan lize kulentokazi intombi yalo umngane kalosisi wasemahlabathini. Malifika isoka lethi liyafona engalibamba ucingo lo
lifone engalibamba ucingo naye lo sisi uthi akazi ukuthi uyephi umngani wakhe akahlali phela naye ebona ngoba sengena icall kufona isoka bese lithi yazi ngithi ngifuna umngani wakho uphi bese lo sisi wasemahlabathini uthi ngathi hayi uthi ngathi hayi we group study studying ifoni yakhe uyishiyile la sethi leli soka ngicela uvele la wena ngoba khona izinto ebengifuna ukuthi ngiyishiye ngicela uvele la emotweni ngoba ngiyaphuthuma uthi lo sisi ngehle ngiyesokeni likamngani ngifike ngitshela ukuthi mina liphethe oplastic bese lithi isoka yazi bengithi ngizomthatha ngifuna ukuyomthengela igrosa eRichards Bay ebese buya nayo ngoba mina ngizokubuya so ngicela ukuhamba nawe ngoba ngiyaphuthuma ayaha uthi lo sisi ngihambe nesoka likamngani nami uthi naye akasamfonela umngane amtshela usahambile phela uyazi ukuthi mayesemfonela kuzoba nesipili ukuthi usehamba nesoka lizobona futhi isoka ukuthi hawu lo muntu unganakekho kwi-study naye wayengazi ukuthi uyephi umngane kodwa wacabanga ukuthi shutha umngane usemfaneni lo waseRes wahamba lo sisi nesoka likamngane wakhe baya Richards Bay lafela lathenga isoka bathe masebe kufanele limbeke erank laselithi isoka yazi lebo plastic bazokuhlupha angivele ngubuyisele emuva enyuvesi nangempela ebuyele nale movie so enyuvesi uthi malifika enyuvesi ebese eyehla lo no plastic mayehla nje no plastic bese lithi isoka cishe ngenza into eyingozi litshela umngane wentombi yalo lentombi yasemahlabathini ngeke ngathi mangikhuluma phambilini ngathi yazi kunento othi muyikhuluma nje unganakile bese kuba yiyona leyo nto leyo igniter noma eqala ekushintsha umqondo uthi ke lo sisi lathi malithi isoka likamngane wakhe mayehla nje laselithi yazi khonto esengicishe ngayenza phela uthi lo sisi yini leyo laselithi isoka ayikhuleka hamba wathatha oplastic wahamba wayobabeka endlini yakhe uthe bese sendlini yakhe lamfonela leli soka lisephansi kuyiparking laselithi hayi awehle khona okunye sengikhohliwe awehluzela wehla lo sisi wafika lathi isoka akangena emotweni wangena bahlala nje phambili laselithi isoka yazi ngikhohlweni ngikhohle ukuqabula laselimqabula laselithi akahambe uthi waxakeka nje uthi hawu isoka likamngane laselangiqabula laselithi mayisehambile selimsendela imessage bexoxa ku WhatsApp wathi lo naye ukuthi manje sekushiya isoka lathi hayi ukuthi ngijwayele ukuthi bangihamba nomngane wakho okuyintombi yesoka ngiyajwayele ukuthi mangihamba nomngane wakho mayesehla bese ngiyamqabula so manje yikho lokho ebengithi cishe ngakwenza kwena ekuqaleni uthi lo sisi athule kangabe samtshena umngane athule nje angabe samtshena umngane lihambe ke isoka bese kuthi late abuye umngane ezela endlini kalosisi vele mayengekho umngane esokeni lakhe uze endlini yalosisi or mayengekho endlini yalosisi suke esendlini yakhe so bahlale bendawonye noma bengahlala endlini yodwa uthi ke late efika umngane bese mtshene yazi usibani kadela elethe nabo plastic so nginqenile ukukufonela ngoba bengingazi ukuthi uyephi so ke ubelethe oplastic how ngithe usestudyini kuyena bese ke efona ke intombazane le yasempangeni ifonela isoka layo ukuthi awuyazi ngiyabonga ngoplastic ngizwile ukuthi kade ufikile ngiwabonile nama mess call bengisestudyini lingabi nankinga ke angazi ukuthi kwenziwa yini umuntu ojolelwa intombi osupportive engaboni ngani uma wenziwa uthanda noma yini akaboni nje sidala intombi mayijola kwesinye isikhathi thola ayifihlile na kakhulu intombi ngoba lo sisi mayichaza le ntombazane eyayihlanyiswa lo mfana waseRes yayihlala nje ngifana ukuthi ayihlala kuyena ifana ukuthi ayihlala naye so kwelinyila ngesinye isikhathi nje lo mjida wasempangeni oyisoka lalengane wayekafika azajikela eRes le ntombazane isemfaneni ishile nje ifoni isemfaneni ifoni isoka lingayitholi lize lijike le ntombazane isemfaneni kwangwasesikhawini lo mfana kuthe before kuzovalwa ngo2020 March ngomhla ka26 kuzovalelwa iCovid before that
uthi lo sisi wasemahlabathini emva ukuthi isoka leli kade limqabule esihlathini kade liyomthengela igrosa kwedlula insukwana nje lase limfonela lo sisi lo limbuza ukuthi nakho sekuthiwa kuyavalwa enyuvesi yabo kuthiwa enyuvesi kuyavalwa nasemsebenzini kuthiwa kuzovalwa abantu kuzomela baye emakhaya nakho kudidizelwa nje isikhathi seCovid evikini nje okwakuzovalwa ngolwesihlanu. So sekushiya ukuthi ngolwesihlanu ize liyavalwa uthi liyafona ke leli soka liyabuza ukuthi hawu ngizwa kuthiwa izwe liyavalwa ngolwesihlanu nizokwenza njani. Usethi ke lona lo sisi hayi shuthi sizohamba phela siye emakhaya yabona sizohamba siye emakhaya. Le ntombazane eyumngani wakhe lehlanyisa umfana okuyiyona ethandana naleli soka lasempangeni kwathi evikini angazi noma olesibili noma olesithathu yaqoqa zonke impahla zayo yazisa esikhawini kubuka lo mfana lo oyihlanyisayo yaqoqa impahla yayithatha azisa esikhawini yafika esikhawini yayishiya kubo lo mfana impahla ezayithengwe indoda amafriji leli lincane yonke into nje le zitofu nani uthi lo sisi lafika leli soka lizothatha impahla zentombi yalo lizothatha impahla lizohambisa intombi ekhaya. Malifika leli soka anganoma kulwesithathu malifika leli soka lifona iphuma intokazi lesiphethe isikhwama nje leya kwaNxumalo yasempangeni isiphethe isikhwama esincane iyesokeni la libuza isoka ukuthi hawu ngizothatha impahla zakho ngoba uthe uyahamba. Ithi intombazana hayi khona la sengihambise kamngani wami leli soka ke lasempangeni lithathe intombi yalo lihambe nayo liye ekhaya eBukhanani. Mabefika le eBukhanani abafike bexabana intombi nesoka kuvele ke bakhelene isuka intombi ihamba iye kubo leli soka ebusuku bese lifonela le ntombazane umngani wentombi lo wasemahlabathini limfonela useresi yena edlangezwe. Uthi ke lo sisi la uyaqala khona indaba lithi isoka leli soka lisempangeni lithi kunjani masibanibani hayi ngiyaphila hey yazi phela sengixabene nomngani wakho la usehambile nje usesekhaya kubo hawu nibangani na ayi sixabene ukuthi lento yakhe angiyizwa ziphi impahla zakhe ngoba phela bengithi ngilanda impahla mina lapha uthi useyibeke kumngani wakhe wapi lo uthi lona angazi njengoba kuphithizela nje angazi khona umngani wakhe ajwayele ukubeka kuyena impahla nani yabo naye lo sisegoqo. Selithi ke leli soka lifone ebusuku nje abo 7-8 lithi ke leli soka manje wena uzohamba nini uye ekhaya uthi lana ngizohamba kusasa. Lithi leli suku uzohamba ngani uthi lona ngizokugibela nje amatekisi. Bese lithi leli soka wenzani njengamanje uthi ke lo mngani lo sasemahlabathini naye ngihlezi nje ngiseresi livele lithi leli soka ngicela ukuza lapho lize leli soka lisuka empangeni eBukhanani emakhaya lize liyofika edlangezwe hayi lifike lefone lithi hayi sengiyila ngaphandle aphuma lithi leli soka ngicela ugqoke ibhlukwe lo sisi njalo wafike ngaligqoka ibhlukwe enyuvesi lithi ngicela ugqoke ibhlukwe nje yawugqoke kahle ugqoke nebhlukwe hayi uthi lona nangempela ligqoke ibhlukwe kusho ukuthi naye wayeselithanda leli soka likamngani wakhe bavele begqoke I mean ehle mayifike esoke lithi so hayi khona lapho ngifuna sijike khona siyabuza ngicela sithi shwi behambe be Richards Bay kwenye indawo yobumnandi angazi noma iCubana noma yini mabefika laphana ayiziyaduma bengene kube mnandi kubantu nje kube ngathi uhamba nendoda yakhe kubantu lo sisuthi nje nami ngathi mangena laphana ungabona ukuthi uthupha ithula shuthi nami njengoba ngihamba nesoka likamngani nje ngihamba nendoda yami uthi hayi bathi mabefika laphana babeze ukuphuzwayo bahamba bayodla babuya sebeqabulana nje kule ndawo bathi mabesuka
bathi mabesuka lapho uthi lo sisi bahamba bayobhuka empangeni khona indawo akazi noma yindlu yaleli soka akakazi uthi afike abhuke naleli soka empangeni edolobheni belale khona hayi ke belale beyijabulise nesoka likaMngani kuze kusekuseni limthatha isoka ekseni limuse res afika aqoqe athatha impahla ayifake emotweni yesoka isoka bese kuba yilona elimsusa kube yilona isoka elimsusa edlangezwa ongoye limuse emahlabathini manje olundi njoba isoka limuse emahlabathini olundi nje lo sisi unalo isoka emakhaya ngakubo unalo isoka unayo ubaba wengane le emakhaya ngakubo le emahlabathini ubaba wengane naye uyaza babevumelene ukuthi nabo baba wengane uzosuka le emahlabathini azolanda lo lentombazane kodwa ngenxa ukuthi sibhizi lentombazane nalomfana naleli soka lale likaMngani selizela khohlwa nokuthi lalithe lo ndoda yasemahlabathini ayizoyilanda baphambana endleleni suka insizwa le emahlabathini yaze yafika ongoye mayithi yamshayela lo ifoni akayichargeile lo ubhizi uhamba nesoka laze la umbeka baphambana endleleni indoda yakhe yasendaweni yasuka emahlabathini yeza la ongoye yena usuka ongoye nesoka laMngani wakhe lekasejolanalo baya le ongoye kanti lo sisi kuzohamba amithiswe isoka laMngani wakhe wagcine wahlukana naleli lasendaweni wathandana naleli lasempangeni kuyisoka laMngani wakhe baba nengane nje kwaba uthando lo official nomngani wawazi lokho kodwa basazwani manje nomngani wagcine sekwazi lokho kuhamba isikhathi behlukana futhi ngoba uthando linjalo phela in most of the cases uma ngathi uthandana nengane uthathela umngani wakhe indoda nagcina senithandana officially kuhamba kuvela ukuthi kahle nina ukuthandana kwenu kwaba ingozi nje kwaba ukuthi ukuze umbone lo ingoba bezwana nomngani wakho so ke bagcina behlukene wahamba isikhathi wagcina ebuyelene lo sisi nale ndoda yakhe yangasemakhaya ubuyelana nayo le ndoda yangasemakhaya usenengane ubuya nje usenengane unengane lendoda le yangasemakhaya wayeseba nengane nendoda yomngani wakhe behlukana nendoda yomngani wakhe wayesebuya kuleli soka nje lasemakhaya so ke bagcina ke bethandana ke namanje bayathandana naye ke bezama ukuveza ukuthi hey ayikho into ebhayizisana njengokuba senyuvesi ikakhulukazi uma kade ungumuntu wasemakhaya mawukade umuntu nje wasemakhaya kakhulu bese ufika enyuvesi ufike wenza izinto wenza izinto ngehaba so ke ngithema ngilishare lolu daba on Facebook ngithema ngilishare lolu daba on Facebook bathi ke abantu hayi indoda yakho le yangasemakhaya nje besibuyelene nawe nje usubuya nengane njoba ubuyelana nesoka lelengane nesoka lakho lelidala hayi ngoba likuthanda usiyasebenza abanye bathi hayi libuya ngoba ususebenza kodwa lisazokugila lisazomfuna nje umuntu walo yabona so ngezinye izinto ezenzakalayo empilweni lezi esishare bengithanga ngidlule kulona lolu daba thank you